July la 2026 ahin nitina phachi dungzuin Indian history a sutlut ahi pe jingtan hichi thu hi kumkhat kumni zo ting la ahong ge pha po ting sonam wangchuk min hi masa pending ahi Delhi hi India dinga capital ahin hichi muna hin parliament house a umin hichi ko muna ko na hi India sunga cheng mi hem krol je thumwal ho future thu kiji laji anahi hinla future sim hoiding tu a konin masanga konin paper leak ahong hi khatan hije chun ladak a konin sonam wangchuk chu India capital Delhi ge ahongin hunger strike abol lotan nipachompi hi angol ki phinna ahin bol ahitai Delhi ko pi chu thip lajengin nidanga jong sonam wangchuk hin hunger strike anabol jingsa anahi tu chung hi amasa pen hi de lo anahi ama hin hunger strike anei masat na chu ladak hi state building hi sading chule India dan pi 6 schedule protection a jaw sa thading ti hi anahi hinla hichiki phin na ahin kina na kibauna ahong khatan mili zenin ahin naw ahin chan lo tawin hichozo se chu government in sonam wangchuk ngo na anejun National Security Act NSA dan pi dungzuijin ama chu zela akoi tawin ni zale somsagi walzen zela jobin nisim 14 March 2026 ni in Jodhpur zela konin thado anhi tua CJP to gon na noja sonam wangchuk in government koma nge na anei chu ahile tua gambai pu apang Union Education Minister Dharmendra Pradhan hin ato na ako na hay na pehenti hi ahi sonam wangchuk hunger strike a ato hi nisom ni awaltan ata sa din mun ahoy mo che tan ama ta sagi dan keji ko zenin alhom betan actor politician pabeb jong ama ki mupi ding hin jantar mantar agachevin hi chihoje hin sonam wangchuk thusim jong hi ihet nom te diu ta san aumin hi je chun tu ni hin sonam wangchuk chungchang phabeb ga be khom hite tu ni ai diu ho chu khatna Delhi a jantar mantar muna hunger strike ato sonam wangchuk hi koiham ani na Time magazine in sonam wangchuk chungchang thu ipi anase ham athumna sonam wangchuk hin ipina ato zia Ramon Magsaysay award adamu ham alina sonam wangchuk chu NSA dan pi dungzuja ipja amatnu anahidem angana sonam wangchuk in ipja cockroach janata party asaput ahidem Delhi High Court in government koma sonam wangchuk chungchanga ip don butna athum ham chule sonam wangchuk hi iti change hunger strike a toding ham loite ho ichihozo se hin se masangun viewers ho koma kange dom chu ahile ka channel hi subscribe bol lo line hi le long se din channel ki thopinan like subscribe le share nei na bol pi divin kahung tawin chule nehethem theina din achai nage anangai din jong kahin te be tun ga pantaw hite 2009 kum chun film khat ong so in film min chu ahile 3 idiots anhi director min thangta Rajkumar Hirani in hichi film hi direction anabol ahi hichi film ma actor ho chu ahile Amir Khan Sharman Joshi R Madhavan Omi Vaidya chule Kareena Kapoor le adang dang ho anhi we 3 idiots film ma hin dialogue khat ana omen beta kabil bano kabil kamyabi to झक मार के पीछे आएगी ऐ पाविन गा से लियाव हेन चपा मनथे ही गोन मनथे चुतिले लोल हिन चुन नहिन जुइदिंग अहि हिचे डायलॉग ही रंचो इन अनसे अहि रंचो पनमुन ही आमिर खान इन होइता इन anatho in ahi hichi film hi sonam wangchuk chungchang ki thodanin anaki sejit hinla Amir Khan le sonam wangchuk in reject anabol gel hlonin ahi achunga hungki seijo se chu ga gelun lang belew chun tu hin sonam wangchuk hi jantar mantar muna nisomni waljen angola ki phinna ane in hi tai ama se hi ahi le education sector a hi negu chagu abe teng le bo icha teu hi manthe hung hi diu paper leak boina ti ho su tup ahi teng icha teo manthe hung hi diu ahi sonam wangchuk chungchang hi ngainom ta mai khat ahi American gama minchima ma Time magazine in the 100 most influential climate leaders of 2025 teen min list khat ahin semun hichhol achun sonam wangchuk min jong ajaw phan ahi sonam wangchuk hi engineer educationist le social activist
khat a hi lamasa vela chu ama hin Ladakh hi state building a sim a hi na dinga ki phin na anei ji a anaki manna an hi wangchuk hi artificial glaciers sim na dinga jong panla khat an hi ama hi kumasa vela yong chu mi pi ho limna ahung hi jong in hevin Indian sa lang Ladakh a cheng mi a hi Ladakh hi tun union territory a hi hinla 2019 masanga chu Ladakh hi Jammu and Kashmir state in anhop tha an hi sonam wangchuk hi ulei tokpo alchi kom chule le district a nisim khat September 1966 kumin anapengin ama hin interview khana anasei chu ka kho hi neu cha anahin ka kho wachun in nga bo kahivin chule school khat jong umlo kumko kahi masang chanin school kanakai hi laje kumko honglin phat chun wangchuk hi Srinagar school khana admission anabolun hichiba nahin ama hin Delhi a Kendriya Vidyalaya anasim ki nin somlani apasit jovin Srinagar akile kitan hichimunahin aman National Institute of Technology a BTech ahin chajit tilachun hichi institution min hi Regional Engineering College anakitin ahi sonam wangchuk hin BTech ahin chai kum hi 1987 anahitai hichi phat lai hin wangchuk hi machine ho a ahonglung lutan skill kichu nale hil nalampang ahin ha boltan wangchuk hin lekhasim ahin chai hin to omun holta sangin ama hin anaute chule alloy mi nga to akithoon Students Educational and Cultural Movement of Ladakh Sekmol minin school khat ahin hongtan hichi skula hi practical ta themjil na ho hi apijiu ahi ama skula hin Operation New Hope program jong anabolin hichi program ji hin Ladakh government school ho a education system chu reform ahung hitan textbook ho jong localize ahin bolun jilkung ho jong training ahin pipantabin sonam wangchuk hin education sector a hi vision hoita ane hi kum 1993 ahung hitan sonam wangchuk in magazine khat ahin so kitan magazine min chu Ladakh Melong an hi hichi magazine hi 2005 chana chu Ladakh Melong bo se chu print media a Ladakh in anane ju an hi print media chu adang an umlo tina an hi hichi magazine a chu sonam wangchuk hi editor an hi wangchuk hin Ladakh khanto na dinga hi abollo umlo an hi 2002 kumhin Ladakh Voluntary Network LVN ahin semdo kinin hichihin adoy atup chu ahi le Ladakh NGO ho platform khana kai khom thei na dinga an sem ahi wangchuk amata 2005 chan chu hichikiloi khom ahin executive committee secretary an hi 2004 kum ahong hitan center a upa government ahong hitan Puman Mohon Singh chu prime minister an hi lai ahin dalada 2025 vision document khat anna simon hiche drafting committee achun wangchuk chu policies le education policies ho semding in mopu na apevin 2005 comment hiche pe na prime minister anahi Dr. Manmohan Singh in hiche lekha chu launch anabolin ahi wangchuk hin technique tha le to dan za chom choma na to anga de pon 2013 kum chun iStop project tha khat na ahin tongkit tan gam hi ahong sat teng Ladakh gama cheng lo bol mi ho ding chun tui alasam ma ji in April le May thlasung hin tui alasam ji in hichi phat lai ta hi mochitu phat chu hiki na anahi Ladakh gama hi adap lai teng ice barak tamji ahin hiche barap ho chu wangchuk hin kolek abol khomin stup bangin ase khomin artificial glacier bangbang anahi hiti chun ahong sat dungjujin barap ho chu ahong junji in tui ahong kisu ji tan 2014 kichaiding kon langchan chun wangchuk in danni jena sangin I stup tampi anasim do tan hichihin 1.5 lakhs liter tui store abol jo ahi hichi project chu aloleng mama in honungin hichi technique chu ahong min che mama jengtan hichi chun ngampa ma hon ama ahin hetawin hichi technique hi Himalay gam kai sunga akimangin ahi 2016 kumhin wangchuk in Himalayan Institute of Alternative Ladakh hi anatung do kinin hichi hi university chombe khat anahi hichi hin thinglanga khangtha ho
environment culture le education za chom api ji anahi hichi university kisim do kal kumni zobin 2018 kumchun education reform chule community building in wangchuk chu Ramon Magsaysay award anapi bin ahi 2019 ahong hikitan agas ahong kipatle thutang khat ahong umtan zamua hi tilso lin ta khat ding ahi ti hi ahong hitan hichi thutang chu ahi le government in Jammu and Kashmir gamsunga ko na hi 370 article hi ala do ding ti hi anahi hichipe na chu Ladakh zong hi Jammu and Kashmir in anahop tha ahi 5 August 2019 ni ho hin government in article 372 Jammu and Kashmir ko na la do ding chu announce ahin boltan chule thilphachom pi ki khel ho zong announce abol tha ki inin hichi ki khel na ho chu ahile Jammu and Kashmir state peeling ahi na chu lado ahin chule union territory ni in hop khen ahi danjong phondo ahi Jammu and Kashmir le Ladakh hi aki na ahi alangkhana Jammu and Kashmir hin legislature anei sa ahin la Ladakh hin anei lo lai anhi election bola government chu sim do ngai ahin la Ladakh achun legislature an lo lai ahi wangin Ladakh mi pi chun government thil bol chu lem na ananejun anaphat saun kum 1999 a ko na chu Ladakh hi state chu ma sim dinga anange jingsaw anahiki nin hichi demand hi wangchuk in anasaput jinge 2019 kuma chu Ladakh hi center wai home na union territory a anasemu chu wangchuk in pha anasan hinla kum phabep juvin wangchuk le Ladakh mi pi te chun Ladakh hi state peeling a simding chule 6 schedule protection a jawsa dingin nge na ahin nei tawin 2024 kum chun Ladakh state demand chu ahung kho setan sodam wangchuk hi Ladakh a dinga mi he the khat chu ahi ama in sung mi te jong hi politics to anaki samkai sa anahi apa sonam wangyel hi congress alam kai khat anahi apa sonam wangyel hi 1975 kuma chu Jammu and Kashmir government na hi minister khat anahi wangchuk jong hin Ladakh gama hin phat khat le agitation ho anabol ji e Ladakh gama climate ahung phat mo che phanin nisim 26 January 2023 in Khardungla pass naitom vela agachin angol ke phinna aga boltan hinla amahi administration in house arrest anabolun why home to seidan hi le hijikum munchu -40 temperature hiza ahin hiji chun wangchuk in hunger strike abolle thithaidin mun ahi 30 September 2024 ni hin atil thomo lolin theina dingin Ladakh kona Delhi kenga lamzo dabol pe non sonam wangchuk le ama supporter ho chu Delhi police on Sindhu border anamantawin khonungin nisim 2 October 2024 ni chun analhado kitawin sonam wangchuk hin climate change hin kiphin jong anabolin Ladakh kona Delhi chanjong kenga lamzo na ananejin 24 October chun sonam wangchuk le aloi ho Delhi agalhunu chun jantar mantar muna kiphin na bolding chu anaphalpi tapowin hinla kiphin na chu mondang khana abol tho thon ahi 2025 kum chu ahong lungtan September la ahin sonam wangchuk hi hunger strike a ahong to kitan ama thil thum chu ahi le Ladakh hi union territory hilawin state zo nei piwin chule 6 schedule protection hope sa thading ti hi ahi hichimu mena hi le apex body le Kargil Democratic Alliance hojong jawu anahi wangchuk hi 35 days hunger strike to ahin hinla nisom le ninga ahong lin ni 24 September 2025 ni hin boina hong umtan hichiboy na ji hin mili zenin anathi lotan chule mi som nga wal zen nasatain anakitong khatawin boina ahong phat chun sonam wangchuk chu police on amantawin
Home Ministry in hichithil su ho chu Sonam Wangchuk chu themo achantawin Home Ministry seidan chu hile zenchi ho chu Sonam Wangchuk hin atil se na thil se su danin ngo na anei tawin hije chun Wangchuk chunga hin National Security Act NSA dan dong zujin mat ahin chule ama hi Rajasthan na Jodhpur jail chun akoi tawin hi hichipe na ladaka DGP anahi SD Singh Jamwal in Wangchuk hin Pakistan to kisamkay na aneje tin ngo na ananejin DGP in asebe ki chu ahile Pakistani secret agent khat mat do ahin Wangchuk to kihumat jing ahi tin jong ngo na anei ki nin ahi DGP in ngo na anei ki chu ahile Pakistan hon newspaper don programa jong Wangchuk agazabe ti proof jong kaneje ti hi ahi hi chi chungchang thu hi kakhol jing lai ahi ati hi chana ngo na anei zo hin media ho aso lajing tawin hi chi chungchang hin Wangchuk in jong holim na ahin nei ki nin Wangchuk in ama chunga ngo na anei ho ahi lodan jang penin asejin henge January la chun Pakistan na holjinin kache aji chu ahi le United Nation in Environment chungchanga program amannawa gajaw kahibowe hichikin na chun Modi in Environment chungchanga ato phatna hojong kase ehi keima mimal phatchum na dinga agu a chi kahipoi government hin aisu tipgo nubo ahi hichika la hin Sonam Wangchuk bail order jong weltam pibe reject anabol peun aloy nu Gitanjali angmo in India sunga dinga asang pen Supreme Court na Indian dan pi article 32 dungzuijin habeas corpus file aboltan hichike sungchang hi Kapil Sibal in avelan 170 days sung jela atan nungin Sonam Wangchuk chunga NSA ki panhum chu lado ong hitan 14 March 2026 ni chun jela konin lado na hitai government in Sonam Wangchuk NGO ho chun dan apal ke uwetin FCRA license chu cancelable peun ahi jela kona hungdo panpana agitation chum ahin patkit dingin ahung umkit tai 15 May ni khua chu ko na thutan na khanahin Chief Justice Suryakan in India sunga to mun neilo khangdong ho chu cockroach to teka ana ahin nejin hiche Chief Justice in teka ana anei jowa kun hin social media ho a cockroach Janata Party page khat ahung ki sim do tan hiche page hi Abhijit Dipke in ahin sim do ahi ama hi America gama lekhasim anahi ama hin Aam Aadmi Party azong na anato kha ahi Chief Justice in thu anasai haptani masang chun NET exam ana umin hiche exam paper chu leak anahi dan thusu ho a akimutan NET exam bol sa tu NTA in hiche exam chu agang lamin cancel ahin boltan abela hiche exam hi conduct bol kit din anasain ahi hiche ka la chun hiti hin thusu ahong kit tan 3 May 2026 ni a NET exam ana chu 12 May 2026 ni abo cancel ki bol anahi June 21 2026 ni chun avelin hiche exam chu bol phat anahi hinla hiche ka la 37 days sunga chun student mi somlani jen ama le ama anaki thalo tawin hiche suicide ki bol ho hi koi themo ahi tadem 6 June 2026 ni hin CJP hin phuddo pa Abhijit Dipke hi India ahung ki legetan Delhi Jantar Mantar Munin agitation chu ahin pantawin hichiki phin na amen demanu chu ahile Union Education Minister pa ki resign hen ti hi ahi hichi agitation ki pat ni khat masang chun Sonam Wangchuk video khat mu thejin ahung tan Wangchuk in CJP ki phin na ajaw ding thu asejin chule Education Minister pa ki resign ding thu jong anasejin ahi hichiki phin na hi India pum pi amun munin anabolon hiche CJP protest hi 20 June 2026 ni konsun Delhi ahung ki pantan nigit jovin 28 June chun Sonam Wangchuk jong ahung zawtan hichinia konsun indefinite hunger strike in atawtawin Wangchuk hi Mahatma Gandhi principle jui mi khat anahi Gandhi banga non-violence movement taasan mi anahi angol ki phin akona ama ho thil thum hi thunei wai hom tu chan sun sa ading ti hi anadei sa ahi Sonam Wangchuk hunger strike hi hapta thum chan na ahung lutan ata sa din munjong ahung hoi mo che che tan report ki mudung zujin ata asa gi dan chu
Mexico jenin akim sutan polang mitmun kalhasamin hinla songlanga wang hatta kahinalaje ati nahi hunger strike abol sunguwahin ama video lui khat viral ahong hitan hicha athu sei chu ahile China te ahong lu tengole ladak mi piten hin khopal ngama katin jiu ahi India government in kaseju angai lo le ahong ki tengole lampi ka ko modiu ahi ama ho chu katin lo diu ahi tai epidinga hin kho ki phalding ham eidinga ima bolnom no ho dinga ati nahi hichi video chu kholgil na ahin nejun ahile thuta chu achombe anahi hichi video chu alingkai ja lado lowa adi lo lai ta ajo chu ahin viral sa dan anhi video a chu achom anase ahi wangchuk hin comedian ho thuse coach aga abol bo ahi video ata a asai na chu ahi le famous comedian khada umin aman asai chu sainate ahong lu tengole hin kho phalngama katinu ahin hinla India government in la kei hodinga imala abol pon ahong kit teng lew katin ta alo diu lampi zo ka ko mo diu ipidinga hin kho ki phalding ham kei ho bon e ki weng bit nom lo hi che thu comedian pan asei zo chun police on ama chu thudo anejun ahi ti coach bola comedian pa thu sei zo chu asei anahi sonam wang chu hi hunger strike ato nahi ni somni ahong ling tan sonam wang chuk ta sa chun alel che che tan hebang chun ki phin na jong anasa che che riang tan actor ho le politician ho ge wang chuk ki mu pi ding chun jantar mantar aga lungam tawin congress lamkai hon jong hi che ki phin na hi support ahin bol tawin lamkai phabep in sonam wang chuk ko ma chun hunger strike hi ngading in tim na jong aga nejun hinla sonam wang chuk in adon but na chu ahi le union education minister aki resign to ka hunger strike hi kanga alo hilding ahi ati pi hichika la chun tila Aam Aadmi Party lamkai ane hi chule Delhi our former chief minister Arvind Kejriwal sonam wangchuk kimu piding in jantar mantar chu aga lungki nin Kejriwal hin sonam wangchuk hi India adinga education minister hi sa ading adei danjong anaseje chubanin Samajwadi a MP Dimple Yadav jong sonam wangchuk kimu pidin jantar mantar aga lungki nin aman government ko mangi an anei chu ahile government in sonam wangchuk hi kimu pi hen lang ki ho pi hen ti hi ahi heti chun ahong chal in sonam wangchuk chungchang hi jantar mantara konin Delhi High Court chan aga lungtan ahi Delhi High Court nin asei chu ahi le mizo se hin kho chu manluta ahi hije chun ahu do na dinga chu administration chun thei top chu apan ala ngai ahi Delhi High Court na Chief Justice DK Upadhyay Benson Solicitor General Tushar Mehta chu sonam wangchuk ta sa dam thei na chungchang thudo anejin Tushar in ko na asei chu ahi le government chu sonam wangchuk zen na dinga ipilam sang hijong le got sa ahi sonam wangchuk in video khat na chun 20 July ni khol le chalo sansat ki jot na a Zaudin mi pi tem na ahin nejen adi ta chu 20 July ko na Parliament House chu monsoon session ki panding anhe hichin kho ni le chun CJP hon Parliament lang zona peaceful march to ugun anane jo ahi hichikina Zauding chun sonam wangchuk in avel velin mi pi tem na ahin nejin wangchuk in angol ki phin na ane hi ni som ni le ni khat alingtan jingka lang hen police o civil dress a kibonin ki phin na ane naw mun chu ahong hlongun sonam wangchuk chu apodoon Safdarjung Hospital adin apuitawin aki khom mi pi ho chun police hon mi awa ove ativin phat chom khat jawin New Delhi a DGP in hichechung chang thu hi exa hitin ahin seje Delhi High Court thupi dungjui chule doctor ho advice dungjui chule sonam wangchuk ta sa hla sam che che dan ho akiven apoimo dungjuya jen ahi theina dinga hospital a ki pui ahi sonam wangchuk hospital a omin aloinu Gitanjali in akiphin ho avekolin 20 July ni le wangchuk azau thailo ding je in
keima kalam kai ding ahi anati Three Idiots film hi nanavet kha ding taasan a umin filima phunsuk wangru Amir Khan in role a play pen hi Sonam Wangchuk thusim danin jong akiseje CJP hon nge an anei dungzu yun nisim 25 July 2026 ni chun exam paper leak je le NEET UG irregularities je in Dharmendra Pradhan Union Education Minister chun resignation anaboltan hichito kilhon chun Sonam Wangchuk in nisomni le nigup jen an angol zonungin Medanta Hospital Gurugram muna Union Minister JP Nadda le Jitendra Singh chule apex body of Le Ladakh a lamkai phabep zawnon Wangchuk chun angol ki phin na chu angatan ahi hunger strike anga alon aji phabep ki phin na sunga student ki manho chunga case la ado hiding athil thum ho address bol hiding loite ho tunia het kham khamu Sonam Wangchuk chung chang thu isei theu chu hi chan chu hi tan lang achai na ge e na ngai pe zo se na chung che wa ki pa thu kain sejin chule ma bana jong ne hin support jom jing di win tem na ka hin ne je aban teng thusim tha khat to ki mu to ki taw hite ka ki pa e damsel chi ta ben ki mu to ki ka seven pathenin om pi jing taw hen